nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero asa abalimi bonsi imeyaliro balya Gusii nabeire ngo batebya nga oburimi nobonda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotalya imeyaliro balya Gusii tumera n'abalimi ao asito gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyo nekawa echae gati ebinde binge imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oburimi nobonda oyogochera butambiri tukolya maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tigana irio tware oburimi obonene elindo onyara kubaga gukora oburimi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro oburimi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerte nganyale boyekire chinsaga oburimi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande baka somole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko baga gwansaiga Uniform and Sports Center niko bakoroisa na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulire na biriya byo gotuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chi tie chi skuru asebo igo bagokora embroidery nkora ishabale chi sweater aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoro ishabale na konye cyanga cya KMTC egatiyo bakorera ibonde obunge nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu cyo Kisii ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira roof esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nige korwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation ultrasound CT scan X-ray dialysis occupational therapy na physiotherapy gobwene bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke bere nanye gwancha bare insurance chiko bwatya NHIF AON Minute Liason APA Madson Britam Trident na boigo area ya AAR na boko batarera asenyagatari yabo ya Ram angene kigambiro ya Kisii gose na bo wakesi mwetrase namba 0725150744 Ram Hospital Kisii, health first and health always. Bibina Bwana neema zako bibina kati yetu bibina neno mayo wasaba Ujakegema omwanchwa omorigereria on Ndizi TV ne rugwantu Gusii omerana na nje Julie Kerubo asomoroberio bwemisa Jumapili uchakera chinsa 10 mbakensa ya moya maragoba nimbe gingokoletera emeroberio ye kanisa muna yarenge boigo atano amatingu yemisa bwate tariki tomocha
esukuru yokurwa morokererio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanya buna nigo bakurwa morokererio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga ase chikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work voigo nkwegeria bare Theatre Technology amaigirio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusii ase bari bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare ase nyigitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Court mbabwatoro sagiaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda naboko barikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. wamanyire nga obugima bw'amakeya bwatakira omwana obwatu bumanyi ili kwegenderera sama tukale busyo bono lyatirimba Technical and Vocational College chinsemo chiri cha Gisusu niye kubatuka amasomo gucyasabana ili kwenyolera obumanyi ao ine umwana uguni yakora class ya gatanu na gatatu uboseta cyetu gukora sukuru nakorete class ya 12 gose ni gabwato bumanyi gite atagete konyora ubumanyi bonde bono lyatirimba Technical Vocational College nigo yakwira mabaga ase chikosi obuna bono Mechanical Engineering ase bakubundusa Welding and Fabrication, Welding, Turning and Machinery egati chikosi chinde insinse ya Mechanical Engineering mwigo mbabwate kosi mna Building and Construction ase bakwigiri Masonry, Plumbing egati chinde chinyinge mbabwate School of Hospitality ase kwigira Fashion and Design, Hairdressing, Beauty Therapy, Garment Making egati chinde chinyinge mbabwate kwiga masomo a School of Business asumano ga wanchiro gosoma Supply Chain Management, Sales and Marketing, Business Administration egati chikosi chinde chinyinge ene sukuru watakinge karo chingiya eyo woigo ewanchira abana gosoma ase abomo eri kwenyolera bumanyi obura abakonya samatuko alibosio. Naitwa John Anyona, funza Mechanical Engineering. Tuko na workshop kubwa, iko na machines za kisasa, tuko na computer numerical control machines, CNC machines, tuko na milling machines na computer numerical control lathe machines, na tuko na manual machines zenye ziko kwa upande ya chini kidogo. Kwa hii mechanical engineering tunafunza option ya production peke yake. Jina ni Jeremiah King Nyabuto, ni mwanafunzi katika fundi wa maji hasa plumbing. Nilipojiunga na hii shule nimekuwa nikijifunza mambo mengi kushughulikia mambo ya maji ya mabomba na maji ya mifereji. Kwa hivyo kuna vifaa nyingi hapa katika nyanja hiyo na walimu ambao wamehitimu sana. Joseph Odira Kawala, mimi ndio mwalimu mkuu katika hiki chuo cha Nwai cha Riatirimba TVC. Ni chuo ambacho kinapewa jina ambacho tutaita kwa Kiingereza Center of Excellence kwa mambo ya mechanical engineering. Kazi yetu hasa ni kupeana mafunzo ama skills ambayo tunataka wale wanafunzwa hapa wanaweza kufanya kazi na wajilipe. School fees yabo nigego kwana monumo buko asamange batalira stinsa mu kiri cya Gisusu bose bakire esimi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi.
Mbia bona sana mancho morere kana tengere taseni kiande TV andake kwemanya mange koronse moya mangana mayenere dor cast wende semerie chituka korinda sevono kwaria ni bena somro beri wechi Gusii bona botambe kwale tunanchenda mo Steven Captain 001 nyirabuna semerie metandao ntore live Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na woto ikira wetere na mbere gura bwa screen turikero tabi koronse mo kelio ko bwatia mangana rengete Chigosori toboli ntie mukyoto te komanyanka iye igetas Chigosori chechi secondary chia nationals chikoba chikwera lero chisemo chiri chia county ya Machakos igoro ya Chigosori chia Champions League chia be weekend manto bata Chigosori chia KPL Chigosori chia NSL weekend na gatie Chigosori chinde torikere utotebye timu ya unereri machibukyo te komanya na ebrangeli byao igoro yali tokosanga ase Chigosori nyirabona botambo no muri gwe Chigosori na nchende mo Steven Captain 001. Machumari nasere gantu batiri bwali ya vene ryo gutwarandake omugino nyarira ko bakagokuma sana tari twasorongo rwa Gusii kurenda sense ya Kenya nyarira ko bana baraiya bange sana amagana rengete Chigosori mono onyarira ko bagakorera Chigosori chinyinge sana gati yabo esabari yetimu ya Shabana FC goswase ligi ya FKF Premier League na renge gati ya bali banyarite ko mostari obosyo asokora Chigosori cyabo onyarira ko bagati ya bali bayikirire omwaziri bamangana ya omanyigwe kerero makerebo na Eliudo walo igo onchokanire sana wetereke wabwate bene ke wagyo kurario mupira bagoro kese gesongo buna sports commentary mono soka commentary amana kwa somo nubwege Swahili kurende na maiteke Gusii no magusiare no nyevange maitivuna no magusiare kurende bya sana naye Kasi Mohamed kwa hivyo kandire sana ese yotanga kwa hivyo kwa deke Gusii aboteria marita o nkorunse amokelio korwa asa marita ngoro Kasi Mohamed ndo wetegari jogo ese bunge ya Kitutu Chache South Ensemo ya Kitutu Chache South constituency. Okay. Lakini tekia sana andake baro andake bali bamaite tukasime soko morageti kumoramangane Chigosori na wote benda ka inkikiria kwirere taya gote abuna amangana ye Chigosori wikabwes wana ni naro mona nsemeli yokoraria ene talent ya chete kinde skuru ye primary school nganja sana lugha ya Kiswahili katebanga na nchini nitake kutangaza Jogo primary Jogo primary okay na njite sana kutangaza umupi ama na njite sana utegere ready ba kutangaza umupira na nche ngateba na nche ka ntete ntangaza buna Mohamed Juma Njuguna ka kutangaza nyorete na tegere umupira mwaka 2010 yenge World Cup South Africa. Okay. Ono mariete sinara kukwana mariete nga siji Chingchong siji Japan bayo cheza na timu gete. Nganja sana nche kante nche kandete nyibwe kanedi. Iganda ke kurabu 2010 ore jogo primary na lirima tenera ya goige kana mono sana kuwate mangana ya Jo Mohamed Juma Njuguna gati ya bande vale oteya mangani Chigosori uganja kone bono indi bono buronge bona yuna maroro no uganja kone bono osori yawe ntanga nipi orale tie sabantu vale osori ya Gusii aiga nende na ngyo jerete osori wentanga ni nyole tenenge class 7 anduete ngan jetelanzi kaiweri ugire Gusii stadium ati ake ngai ugiri koru yugeta abantu bakuwa aiga ngatebali tukeri tili kwa school mwaka kyo class 7 tingolete mwaka ndio korete 8 bono ndio kote ndio lengese ole 7 2016 okorete 8 iko sawa bone kwa 2015 okay bono ngateba bakangende abo ntaje deisaro mete ngakie iwano ikoroto no understand ndio ngia bantaba bono ngateba tili kwa school atati ngangende ngaboli abantu ka stadium ngai yuri ko rubaga ndebe ngaenda bakagali kanyora abantu nabo bayicire ngaimigereri ngaikaba kamutugali atebanga akiso wanje ko inu na nje ngari ko na nje ntangaze ni maite gutangaza bakamboli maite gutangaza boli ayo mupira ke yolenge Shabana didi mkibo Shabana baingi wakanero okay ankabatei bakantinga maite gutangaza boli abatei abantu bakandigereri ko magoro iga ndabogete lakini wako mo kantinina akuru kumabruk abruk akatina teva peu yu kijana ngai uri kondolende ngatanga sumiti naba mete marieta onongo kutangaza nini utangaza keliuro tikelibago kora tali marieta umona kolen kelibago kora abantu bengeze mabakateba yaya oyo yaya
oya acha ga go marandi ya gutosomera ga gitewe kando masaka bakagusiereri bakangurari kono ngateba sawa bono ngiburi atebanga ndinkurandinde ate abono umuntu kurani nje hakuruku zirite yigiswiri ngate ankasisi ate abono kuruyeyo nje kuruka kasisi wasoka ngendere bono kubiri bunantebeti abono lita kasisi ritwete nabo lita kasisi anaje kaburi kwani mono Kiswahili oyisa hiyo tayo okay. Yo beshanyona pole sana kamuburi mtu anahubiri anaitwa aje kanteni kasisi no ese wewe Kiswahili kama teni mubiri akanti hapana kasisi jina sanifu ona kama teibono wazia leo nje wono guru kasisi wasoka okay kasisi wasoka liruwete akanyore rieta gwachire geti kwa battery kondo savari ntanganitira koira buya warire se drawing board gati abiri kwe manyeti kati yabone biri na keroko ari mupira uyikomanya gosiri aba marieta abona kibone savari kuru abuna ndiyo kuyaga naende next time gokorekana naende mba goito moyo bona njenga te atingo give up ona ari kona na ikana isiekerera ase natangaza umupira ngotangaza ngo imagine ngangetinde bona gategere chi Premier League yetu ono na marietankana akabwatira kake Robin van Persie Thomas Vermaelen ono babo Rooney babo Babatov ona njena ika Didier Drogba ngotangazo ngotegereredi enje bono ba mupiro erabi na ikaranza se natangaza paka basani bana batea bali muri kabate ya anje limite ke ngokora enje ngotangaza mupira ono kendra kwefunza igo paka ngaza kamanya ngotangaza mupira lakini kiseke mongero ya ndoketo swisa bali mupira ndanya kuyeba Kikabet. Yenge 2022. Moisonde bono. Tazari wachana moisonde. Lili siasa chile. Okay. Ngake wesimi. Ngatebunga njuba kintanda. Tangazo mupira. Kitutu chache nota. Njebono nsabite ngasabalinde 150. Kama tiri no tubire fa nti ya njua kwa tule package ko irana. Aya. Njebono ngaenda ngasaba 150 nsabite to muntu patiti mara wangu ene ndechibesa. Ono kagali entanda. Kanyoro muntu gete ngateba abwate iko ngatanje nate bungiche kaiga tangazo mupira karindo mwishimi woyinwari nditro mukona lieta ntingu mukwana bono ngatangazo mupira nje chinge chikwende final ya baiseke third playoffs na final bono ngatangazo mipira yonsipi bono kiege terende kwena nibyegwa mwishimi woli akena nibyegwa akena na bakajire fali nini bono njente ne ine gabuti dingo musaba chibeza Ono kereye ikanga deni rono bwate ko ruka ya 150 wataka sini kalimete nje kateba maybe nkonginyorale kansa asini nkara ko abantu bankira ini ora kasera abantu bono inkateba yaga ikanta ndachiti na bongo nkongi bali garari neko tingangi sekali eyo ngataba se kakora ko sera abantu ni sekali yawo gari nandene yaye bono lirinte nene iga chibodi gadi cha chikama kuntuma saa 12:40 gesunte geisite pole sana alafu egali akagenda ni gali bono nteni ne gabu abantu bakaera kurweti simiani elimete tema itio ne gabu timbo ati fair aya ai no mogeni na ene no mogeni ngateba bono nginache kuriga nani bwate deni egeto kyalgo no mani deni muntachi watu mwana mukora batebi captain tali to kurwentanda bakajogo pole sana. Yende kutimpuye baso. Negesunte nigete nyumba. Na pale libora bumbo hiyo. Sasita. Abu mama wana ndeti mama. Amale ngole tande chi. Yento keke igorende kinda nyole. June etareke okyan na chikoroki. Sasa na lingo ikanyumba nyole tabone ibara ile. Kutura ko kongonta. Embura ya nduerete. Embura nduerete. Mete maru ikana iga make emburiga entuere timbege tiswenda kanyomba yani ngeretepi lendo mwishimi wo yali kokoli kwa MC na etete andingo na tete nyasa igatingo mukwana lieta kagendre kogo Andake pole sana yabekene na kasi mondo de resa valienda kyamana yokora Chigosori mangana yogweto benga kinero rogwetoma kwanyara buna gweto mire wikire bakasa batubikire cyawo cyamabuko kuumire kore wikira rero igaro omuralia bwe Chigosori umanyekaine Kenya ngima gwetomire sana ngaga tuzabona okumoyo koroku tonyara kuba kogoku nonye ibintu nebingi biranyara kwa bigo ebigocha nebingi biragwitomo nebingi birababu kwende Kasim nimete na mangi ara kora izo kwati kirgia kirebe kirigitara buya nebingi konde bono roche bosiko bochuri bwa 2022 troche gokuma sana
rongo rwa Gusii bona bara ya bangi kabage kombe kende kionsi wika Kisii Mohamed arangirigu nkike bora nkaibata kita gukumanyira bona igambaka bonse bana breakthrough yao ya Gusii bona ekabo inyorete tournament y'umwana siasa mpangani ngatendeti mheshimiwa Charles Matoke andonzi Charles Matoke are nyasaya museni sana njina roje ba advertise online ona kona twara esimi chibono ene tienge gia Matoke cup ngateva Matoke cup ono njenge ndo yasta akili yani Matoke cup yani bono senge nchongusi na Matoke atawe ni kiniga kombe kia Gusii ngateke kombe kia leko kolekana nyahore kabori nyahore nkai ngatebu nyahore na arona bwate 200 bufuko kenda yangu yona tali deni neti bono nje nyahore nganyora mundu gutangaza gari abono gari die tinga tinchi ko matenga ikono tangase karaba ndo hichi tracks utchiri kiru Matoke Memorial Club oyo wakurunga Tyson Mangera na Miribi Richards kaenda gabatebi njaki na rujogo ani bote talent yo gutangaza umupira mbamba dineti antebi kenda gari uri kondo nkeburi kondo ngatangaza bona natangaza igabantu bari kuri umupira magaonjo kanande uri ngo yo gutangaza buyeiga bono kabunu bisabali chakerete bono baka Miri Richards na Tyson bagante ibintu riko gutiwende igo ebangete 1000 shillings pesa ni mbangani nene ko wetereke wakia unaenda kateba kumbe talent ina biko ngakana agante ibono utu namba yago aibona we gutarane ke kombe ko tutangazira abo mwisabali ane gutangaza ibikombe by'abana siasa ya chagete nande ngena ngari Charles Matoke personally Facebook kamu inbox something juri na tangaza umupira antebi notorama welcome to team Matoke bono Matoke yani ngomoti thank you so much anda musiasari ikobona tebenero kubwate litanya karora kilikwa bwate akwebe sentangani akobiki sabali ge kombe ekyo ukanalira ona kurwa bono utaka konara bono kurwa bo ukamanyanga yogo tachana kibende gukora njeboni igendo kyona ngoteba nari konyoresa kombe gende yonskere igendo kina tangani timi yani mbiyo ndi nebesa tundi na microphone na oteba ntingi platform no tanga chibesa ngi platform nare kuma wiki bona kere wiki katikati ko save chibesa mite weekend bakamu biyo bandonzi senjo siasa eji ate abakangen ona agachire na basabari kona batengari ende ndari umupira nini ono meto uno gorarigo bia mondraro kuigubiyo kwa kende ya nabona erego gosikibosio mocho muri ndake ne safari ntambe sana ya ye Kisii Mohamed omorali okumire sana imerongo rwa Gusii sikorongo rwa Gusii orali Chigosori chinyinge sana kana Chigosori chia Shabana Chigosori chia Gusii FC Chigosori chia Binyoro orali chinyinge sana imense ya Kenya tali twesorongo rwa Gusii onye chinse mochiri chia Nairobi mono ya Gosori nga Kishabana bari kosari na darajani gogo Gosori yarete 3-0 gati Chigosori chiria kwanje sana Shabana gusikabosio ndake nimetento kwa rama ngesenye chomoro veri dama ngetebente betokosanga igoro ya iko ndo chukora ndake igoro mugano yo kobekire ikarege eso kwa beire gusomera ro burari gwikira boniga kurende eludo wale reka yarwete so mugano eludo wale ndroche semetandao sana chibi cha mugwaka sana ovegete jezi ya yellow ya Gucha Youth more na umo waziri eludo wale rwete safari yao umaitese safari video insinaro wiko kwa record video kwa bike mitandao tulikonyora views no likes porque era mutando TikTok yojete ngateba TikTok yendo chabantu bago tenga jenkina be corona injeni nyole follow na tuli matenge ngateba ngani record aroko baiganji etinga kangende seketigete kare ngikaranza kare record bigete jezi yasen kare record gutangaza umupira abantu abagwita para to mwanuri kikiri yaho kora lakini meane metingi gokora everyday nawo megete TikTok aroya ngete followers likes inengete akina medo sine ikireli dowalo ono nde sabari ngwendege mu Nairobi darajani gogo na Shabana police ako ono ikire na akuru toro chubitega na akuru ni network yegete ego ko ikirororo ono network teyo ono gasuka mutu wake nigo resi miso ya Facebook ndoro chi notification chi nyinge over 99 notification uchiko igora sijina someone mentioned you like kwanda kwa liga karengi ludo waro teba I'm looking for this boy nami tell ludo waro ningo anoko ochocho kunse ludo waro ningo ni waziri abantu bakangira CV abange ngote gutuko ogunsa de TF yange Nairobi muntu vie ko ngete TF yako Charles Matoke abandi bagantebi
ndo pesa nchio nini but ngeni Mox Charles matanga mdega kinde to kwende game ya Nairobi darajani gogo na Shabana akantumira fare na tulie tifea tulie tifea mboge tesa kubieke mambi soete provo epo kwende enoime ingaenda ono Charles Vick matoka mheshimiwa matoka ngakirisi kante unatafuta ni lido wala hapa ntarna abangi banga ngiride simi baka apati kwa na ikire message ngo za fare aba wana ko liga amaliga nje mabwe gari ara maliga nyete go ngiteka twe osina maliga ono ile ngiteka ingaina seningi kenge ono kateba nga abantu bakontinga kiro montanko ni kitu chia sale ngata ha tinga mu inbox lido wa kama inbox kama tebi hello waziri akuteki time ku reply akareply and they give me your number that instant ya kanga kirisi ngante where are you I'm heading to Nairobi. I'm from Kisii County kamte ni kuna games zinaendelea hapa Shabana na nini ante bona yoko okokora kama utarudi Kisii urudi ya inge on a Friday ni odete game ya just on a Friday ante Monday tena utarudi Nairobi ngaikabon tukairana Gusii Sunday akantomea fare tukaenda gari tukakwanete bantu mbaro batete ngati angete 1 million lakini gari na tete ngaki I didn't go there for a fish na chete gari yango kinga kingonyora chinsu echo ya bono ntu akwanita mangana na bado nimetenga promise nero senjo juzi nanga agerete simbaka ngateba kumbe mheshimiwa tangi beti ya bara ronda ke bata abuna ni chibicha chabe tu ase metandao tukaraba bwate no nyokuru ensemeria oburari was it Kenya Institute of Media was KBC arenge KBC korwa sense milio boraria no kwarenga ari mwasangete sana abanga sana batebaro umwaziri gocha gukorigia igwaserwa buye uyigotete kasi mumbu yare korenda otebaye tali nsugwa igwacherete komanyana kyokoruba kaigo ikirire so manyo omaite gari mwaziri atite gari akanga matemo akantebi nimekuja hapa ni appreciate kazi yako will you take this 50,000 nikuongezee fare uende juu nilikuwa nataka kukumit kama hapana kama kama sisi kuangela 50,000 akibu na waziri hizi nakula hata leo ziishe what next ora kutoka mbetigo antebi uwa hono kori uskur kuruga Gusii obuiche amatemu moiso yinde karibu kokora ono nkolepi antikora na ndi juzi nanga kiti simya kambuli umemaliza kamtina umemaliza ona kantebi egendo ke tona mendere genda tegaiga ero ntito kweni gechiga ende antinga tarangiba ndakembia mono sana ndake nendo wana ndego bagokobwati ibode ndajonse gochase Kasim Mohamed oyo ndandeke kerekerie kia sana asabana bake banjite Chigosori abana bake badete komanya mangana yokorari abana bake bagwetoma nimaite mugano Kasim Mohamed ngatie meganeri utanyare ko goito moyo ase sabari yao yakoba kende gyonse logane tikova na gatie abali batorikeire chimese ndo chayana rokoro ku Morgan Omari whatever good he is so fluent in Gusii destined for greatness only needs a platform by the Gusii ke mwanzo ngwale uyo kwana kaiwa kerusi gose uko Gusii bono na gukora gusangana Gusii bono tari yoko Gusii ninganze gutegerera ko watch TV station yechi unege pindi kyao Chigosori arafu gutegerera Gusii yani nje ninganze Gusii ono ninje abantu batanga nje tari mu Gusii ndito ba prove wrong nganze no mu Gusii nabo korari Gusii yake Pade Kasim Mohamed Rwanda bali maitimo no ilfitru ngwakorete gose again wana mistake tofauti ya religion na dini okay ya kuna religion na then kuna tribe yeah religion and tribe ni mtu ile different nyochi comment ngo tana nyo Facebook makasi Gusii aralia okay Gusii matara mugakande mwana bande Okay, kandi kandi mwande mete kunege nteki ya sana tega ntekova kusanga no mugano ni metere mugano tora bwati ntego kora asema tukoma eselit keliryoka kurende Kasim ngana randa kwabere semetandao mono kwabere semo ya Facebook wetera Kasim Mohamed bali bagire ngete komo bwati amuko bwati chinsemecho chisemo cha TikTok nere obaire chinsemecho kurende team cheto cha Gusii torere tali nyinge chiabo chigweto masana sensemerie metandao karoko le chinsemo chiabo cha Facebook ngama Facebook pages chichi team chinke sana ukoranyo dadake Gusii FC bana gucha youth na choko randake engagements chiabo bebegete buyake kati abo Kisii hockey club gati yachinde enda kembuya kiboro rase metandao kwa kwabire mono sana mbuya kiboro rase club byaito kwa base metandao au yamboro racing encho abuno abantu abange bakumanyire club une timu ya Shabana eriere NSL the way they were using ama nabari gutumya mtandao ko cha ko stream live nini bageni ti followers chinyike sana
like bakana nyorete comment gete nare ko kurigereri bona mepireri etete kana pakumutata ati through kutangaza na kustream enamo ani osetu agerete akanja sana Shabana akamanya Shabana igobono online kumanyire abantu banchi timu gete. For example, sa timu ya Shabana rinde page makangu anike page area itutumidinga ya area wate boutique baga ronkori gwere baga official page ya Shabana ya Facebook ero ya nyweta mati timidinga ya tiete tu ile yani start meeting wiki ko giro page area ya igobono mtandao ngo ngol timu ko kuri boni timu na gucha ni timu gete wetuma sana sa Nicholas Ndege gokora sana muki so ngotebia echi kilabu cha Gusii atumie sana online nyoni timu ya Gusii FC bwente etumie atiyo sana ngenjo chi admin ya mwenye chiko sana. Okay. Wewe mwana sana nimete balivons kumura se metandao ene kivuna chitimu chaino ego timu lyo chotereri yabire se metandao buno gosa kwanyora mangana Arsenal kwanyora mangana Real Madrid amangana Man United gadi chitimu chinde nechiya Gusii naro tigabe kwa konte kwa ngisi monje na ki captain nimbate timu ya itokorwa ya chinse mejo sene chiya monyerere koro kwentanda FC tali rasman ngakire mura yuentanda FC ne page ino kugenda nsoime ndolenka imwa gosoreti kaimoko soliti tukolinde njo monyera mondore na achirege korende onye ndokwenda nseme genda kina mbiro revinge tutaikere gwetera gutaborase ensemo yemetanda mwancho muriranda ko no muroberi bwe Chigosori na inchende mo Steven Roiga tubatega ikaro kiegeka nere Kasi Mohamed kumanya mangaringete Chigosori bilipira ndetse Chigosori chetu cha Gusii iga erinde tunyare koba togusikavose kwenda mwacho wenda bekwenda somo timo kumonkeigo tukoirana tumurekera sobo imama na ndetse Chigosori chechi secondary kira cyaba chinsemo chiri chia Machakos abasikuru sorongo rwa Gusii timu yoka yaenda Chigosori chimepira ni timu ya Kisii school ya SSM ya rugby 15s notevina kiyakora na kifinali cha rugby 15s cha Gusii gurero gati ya echinde kwenda sevono ugotigara bene oroboti rwa bene rwe kanisa ya Kisii New Life SDA abatu arogusanga kwa geti gwetera Chigosori au onyatonyara kwa kwenda somo timoko na oroboti oro tokoirana ntamurekera so imamaranga amanarengete Chigosori cheche secondary na magori onsi mora atwale utia Kasi Mohamed Nigore ngoma ya gavogo sanga gwetero kwego kya gwe kanisa ya New Life SDA Busongo asegeti ya Kisii school abwa sabaga kama na basayivanya rete gotiemana gwetera Chigosori au ref deka ngapi ref asa malita nkurku Cyrus Mogire Nyamache erida ya amo Kisii New Life Church ero tuachaga iga Kisii school etotagete gokora egento tokoroka bonding na inde totuara activities we have lined activities kiroro chinyinge togokora erinde buna aba adventista tosoamo tokore chi exercise ao nambali batachaga tala sumanga aba adventista bokono sio risko gali kirokore event bune yabekiru just come we are going to know one another uno yomindata in the past ogotoke profession kitonyo watu mochando gete lakini kwa nyoranga tumaitingora kwa lakini kiremo komerana you will find one of us nare qualified to be of help bagusangana Ndizi TV nigabariga nibagokere tugusangwa kukweli tuko asena ende benyorete ribagaria bene ryogo pimwe emibere yabo bono nje nagoki gusana semero biri tukoria rero twakorere tago nje narenge go player ori korunga cheering squad yani ngoba tiotereri nje no mutietereri omonene ngo semia basaye babo songo mokonyora ama babu na yaso go tiotereri abamino ere buyasane rinde bagera bato ama results chingia igabono na bere afya muroche ngwente na tebi gumbwente ko ke chikironke nari go chakomanyona na chitega iga igabono omorobiri onomuya twaminyokire twakira omupira twang'usire ngori twabona amaminyoko totaite gochaka twanyorire abaka abanyagitari no bara abagotupima twanyorire buna abande ntobwenerete tokeichikiro abande mbuya tore abande twatebe gutogendere na masoesi igo bono omoroberi oyo ngwakera bari baorganizetie mbia mono naende togosaba ebekere kwota erinde twachaga iga twaminyoka twasangamo naende twasemani buna bagaka naende nakitogo chikomenya chinga chiito nanji nakire omopira twakire timu enda barenga baregeusa ntobake chigori 10 ase ligeresagero ono cha boya korra maegarere lakini ina ali obo gemarende
emeroberi bune yeiga nigo yanyarire gwakirwe koko asoko bakonya bagaka gotenenia chinga chiabo kiboikiranu gwetero gusanga na gwonchereria birengererio na igo gwetera ase okorigereri gwoko omo abogaka ochire korekana ngango twararo oboregeu osoborendi bwenka ese kanisa ya Seventh Day Adventist Church twatwarire emeroberi gwetera ese chi program chirororo ese department yawo une department bona yabagaka nere ya tolentira iga ese skuru ya Kisii school erinde tunyare ko bamo tunyare go semania na tunyare ko imokera ni igoro ese gwetera ese emeroberi yawo tari ese mechese twarorira iga yoka anane ngo semani tolenga ese togokora chigasi ngaki tokonyara gokora erinde nandu tunyare go tene chinka cheito abagaka mbarororo basemi chi familia chichinke kare chiasemiwe erinde when we have abagaka batenete chinka chiabo barabakongu etogotware kanisa ebwato musimamo omuya korugabu tomanya kuruoto tware ekanisa kere kanisa erenkongu igo we are growing very strong societies. Amen. I'm very much happy for this and I thank the church administration and rest of Hamo kwa jumla hasa kwa organize the event. Kwa reporteria Ndizi TV Eletariane Ndemo Steven. Ndizi TV Ubwansu bw'Omugusii. Omugusii bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretera obokoreri bwaye gesieri na muno banyore asorusege rwabo yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbara bari na yogo primary nigo bakuru obokoreri buna burya bwo kubatoka chimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo iragero nyore tugengiya insira iyo wigo itali gwakona maruire ayirira natalira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo iri kwenyorera amaryogo yo gusyarira bimeri endagira nechi supplement chetugo amaryogo yo gusyarira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imiyo mu cyokisi asinumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mparabale na Shell Petrol Station imiyo mu cyokisi iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okogenda kujia bintu byose biryogokorera emirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chiboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au byogokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano na ibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed.
opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chobumanyi bweigoro bono nkwanchira barechi insurance kobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spectral Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Barabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spectals Opticians, macho bora kwa wote. Daliborogi, ayayigana masobo. Daliborogi, ayayigana masobo. Daliborogi, ayayigana masobo. Daliborogi, ayayigana masobo. Omwancho murigereria wegeta sendika Ndizi TV na kwariganira somoroberio wegesinga kema seseni ya keri tukole Jumapili gochakira chinsa 12 goika chinsa inye chamambia ase gochakira chinsa 12 goika chinsa 12 nenusu tokonyera matero amatwereru yogosasima pokea sifa baba na utukufu yawe uchakira chinsa 12 nenusu goika ense ya motonyora amarandia kurosa barandia ao Gikoraga ensa eyemo ya mambia nanyore amatera jigesinga top 5 amatera 5 amakinunu kukegima moyo kalira bikone tenye basire moyo kalira makumi atatane basire Gikoraga chinsebere chamambia ninkoretere amateri au elinya gusangamu 90 masemo akachisiza tumwancho murigereria nonyorero request awa asoko saboko tera kwao kera litukolie Jumapili 12 gwika chinsenye chamambia toma chakoligereria egesinga kyamasesenia wesamorere amaseseni yao Daliborogi ayayigana masobo Daliborogi Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi Yamono sana andake mutumo ko overo mutambi mungigo korinde bono toiranire ese mo yakabere mo roberi we Chigosori Na Captain Steven Captain 001 byamono sana wali bagotubwati ko ruchinse mo chiri chanka gotubwati weterase TV yao ya Ndizi TV News bali bare chinse mo chiri cha Facebook otonyora gweterense mo ya Facebook page Ndizi TV News digital ense mo ya YouTube Ndizi TV News ta konkira gweterase ense mo ye metandao gweterase ense mo ya Steven Captain 001 ense mo ya Facebook page
Facebook account Steven Ndamoja Arnas mugani tobwata igase studio Kasi Mohamed kwanyara wentere semeri ya Facebook wetera Kasi Mohamed temanyago se TikTok bado nere yue TikTok Kasi Mohamed, YouTube Kasi Media. Kasi Media. Chinse Kasi mewate double S. Yeah. Wacha nera mugani tobwata iga Kasi Mohamed omoralia wa ensemo ye Chigosori na konde kuchomo elio na aturali ultimate game kinko moa osenko moa aturali gori ya Bayern Munich. Ya wungete timu ya Arsenal korende ntamanya gochia omwali korende tote abuna senseme ya kabere ntori ya mwana ngete Chigosori church secondary chekera chisemo chirichia Nationals ndero chikoba chikoera korende se Chigosori chigendete sima na semeri ya English Premier League gati yabo Kyo nige tangani kia ale kick off nigo Newcastle FC jere ko kwenye vatise timu ya Tottenham Hotspur Chigorinya Sevosa Brentford Sheffield Burnley vs Brighton Nottingham na Wolves ne Chigosori chigendete ikiraboniga achita kanga ikomichia ko so ikiraboniga onto yo nyonsirio yonde korende Manchester City bata kuna mapema ndio best baikire kwenye ikoria timu ya Luton etaka 13 Luton nigo veveka voka korende Manchester City nigere bosie golema Sevosa yoseri bagenda teko Gusii yamo na Luton konde chinga kechi choma chomo rigeri tukaturi Gusii ya rugby 15 sabwase rongo rwa Gusii tabatiri bagaria bene esemi yake vere consecutive koira Kisii school buna Nyanza champions bakagenda ali bakabekwe puli embe sana puli ya what defend national bali international so mwako jotete na ndio vaike today team ya All Saints Embu amo na Butula school amo na team nenero ete manyete buya St Patrick's 10 kwende umwele wetu kwa Kisii school kego kora namba 3 mega ko Chigosori 3 ko buya yemo kwenda makalia yemo na wikorwa yemo Ende kungiano mete sana unaumo Gusii sincho Kisii school ayo represent gari ande yaba muhabali yaba bora naba ko sana lakini bone bakwenda bende se drawing board barolenga yi batereti alafu bono next nali bako korabuya sana Nimetanda ke Kisii school ne timu intikato ugana mngana se rugby 15 ese defense ya vero babeira baya sana se vaita ndio mwako mogima mbanya konyonse ku direct try kreto kwa ndeka story ya rugby mwancho muriketo kwa ndera try direct nekere vakominya kana mupira vaite erain ye timu eriende kama konyo ve kansa wenere ko kubuna try mbanya konyonse utry ende yonse pino nyese national zicherete nanye baso na abanyankongo nditayo babegete try chiriba konyonse kuchoka ngwetera chi penalty chirichire chia ensemedi na riorana ko story ntangani bakosori amo na Butula school aba korere ko abanyankongo bo mwakoyo ese na vakora vakavere All Saints mbava ikora Butula school bakaenda makaria 00 ontayo bunge tugori bakande ko story ya kavere bakagosori da umunyankongolero All Saints Embu ese ko story yeyu tukara All Saints konyara chi penalty bere echi ya converted ya kanyara chi point sano nemo Kisii school kanyore e penalty yemo 6-3 ekaera igo todo kwenda story yo mwali bakagosori amo na St Patrick's 10 mbanyo 3 point enda yonsi bakabuwa na 12-0 andake mole kavaka isiko korende St Patrick's 10 baga kuisiko na All Saints Embu Butula school bagasuka bosio timenyandake baro bagate abuna esero mbeye onye nyakara abuna ndaki school yaleko bande yalinge rombe ngao angonta baro rensemeri ya chisemi wasena onye chi finali onyandi babe kwirombe ngao babe kuni babe ana bige mona Arsenal na Bayern bona babe getu yani sabanyangonga bakongu sana lakini onyandi babe kubona tebe ngawuga ngo banyo na tinyoni chi final babwe Ndai konde metenkoro mere korende ni maitego ikabachiko abakwero velikyo bikano konde nyarabane Chigosori yecho ni goese chi finali bali banya kwa bakubwa egosori gulero na kati ya All Saints Embu na Butula school All Saints yenyorera chi point 12 Butula school chi point 10 echo ne chi driver chitavu ati conversion ende yonsi korende bono All Saints Embu nabu abanyango bo mwakoyo korende mpatato bakogenda ensema East Africa eyere All Saints Embu Butula school na bali babwa chi playoff charero school ya Kivondo banye bo school ya Lenana school igo Kivondo nerenya ko bakonda chisemo chiri cha East Africa nyirabone so mwakoyo chikoso chi school asentunde ntangani pi rugby 50 sesa baiseke yanete ko bagekobeko igento Kenya te ko bagekobeki ya sana
Etoria machigwa se Chigosori chinde chia chinseme chu chia chi secondary Chigosori ya handball men chi final in Chigosori gurero na Kimilili school banyara kova na bwa banyankonga se banye bwa hospital il chi point ya mirongevere neyemo ase 15 ese chi playoff Saniak Chigosori barengamo na Mboni Saniak babwe chi point 13 chi point 12 Saniak Mboni ne Chigosori ya bwatobo ubwa miriri barengo botindi handball women Kwanzanze Chigosori yarengamo na Moika msinga chi finali na machibu togante konyora asa chi playoff ensemo ya kurigidamba ya gatatu nigo Ulanda baikore tune kuru ya mirundiko chi point 10 ase isano na ibere chisemo chiri chia hockey girls timu yarenga abanyanko korwa sensemo ya Nyanza eskuru ya Nyamira girls na ubeka chi finali bare Chigosori na Tigoi na machibu togante konda ase chi playoff St Joseph's girls Kitale Chigosori barenge na M-Pesa Academy hockey boys Vadiveye techi finali na amo na St. Anthony Kitale Vare Chigosori amo na skuru ya Musingu Korende nigo St. Anthony Kitale Vaingere tu na Musingu Chigori Sato ase Ivere na se play of St. Charles Luanga Chigosori varenge na Nairobi School I guess okay St. Anthony Kitale Nyara vavugire vune ngeri vakore so mupira Bwa magoro kokora vale vugese hockey Korende teba vereti Vani totebenganiri yetatu Ayetanga St. Anthony Kitale bakarire di St. Anthony Kitale neri ya collective yose mu pira wechi Chigosori ya Aldrin Kibet atanga agaye soki wati Aldrin Kibet pitayo ulibona kali nastic ono na bakole tu bagatenga hockey to tigerentu karende nange yarenge Musingu 3-2 unimatemba chiko bagonchoreri basketball girls aliveka chi finali na mona Butere girls na Buruburu girls as a playoff na Sokol bakawa bare Chigosori na Kayitowi basketball men as a team yaring kuresorongo rwa Nyanza yegetese match finali abuna murava agoro sare abungo kwa bali berande so mupira kakana kero kwa byo mupira ukarende mutu Chigosori akabere moko libya sagero sare ne Chigosori ya basketball korende niko vaingero na Dr. Agre chi point ya 5 ne mona isano 56-54 korende one speed Dr. Agre na goro sare kogenda bare East Africa ne sechi playoff Leisa Hill Chigosori varenge amona Dagoreti timu nyanda ikasi ajimba tiama chiwali twanyorere korende nyirabuna no nyama minyoko naro aba mnyekuru Gusii na rumbale sechi mbero au cha mnyoko nda seme pira abina rama chibi timu nyora tabigoro ya Chigosori ya chicho cha limeso mwaka chiata mwan chicho cha limaso mwaka tanya raba nyankonka baye akwenda East Africa ejine Chigosori chingi ya akiri bono bawente abachezaji aba bawocheza at the end of the day ngi bakonyora mwena bakwenda kadi kurepresent school yawo lakini kuya na kala kende gyose maybe we scholarship wachese walo to muchezo mu yawo nyole scholarship obe promoted ono gabno wawente kuriri sana tali atie school as an individual nki school eko gain lakini as an individual nki oko gain ono wawente bali sana bachezaji tali atikoro sirite school kuna turigeri na St. Anthony Kitale Aldrin Kibet na niroserieta nere as an individual akagain Lima itandake nevrengeri vya ye kasi mwame digore manarengete Chigosori ase etamwere bosio Kisii County Coastal Nationals cheme pile ya tam2 nyuma Chigosori chimanda chia balimo kurende ko bachire chinyinge mono sana akichiko bagiro chinde cha tam1 chinde cha tam2 sa Chigosori na rugby 7 tam2 chikopato konyarora Chigosori yenkoyo basketball 3 aside volleyball chospin tam2 to chikopato kochirora na Kisii County nere ko rabege kwariga ni Kisii school ko batana namo ne school ya Cardinal Lotonga Musocho ninkitora akole mono enkoyo tero sene chuto ikire nationals enkoyo ebiti ndo wati kwanza toja kile ebiti ndo wati kabisa ebiti nebele bie skuru twende ebiti bili bya standards yani konyora ngi skuru we secondary ba chi goal post ni mete ba utumia ebiti bili nande bono sai kwente ebijana banyora chi equipment cyo train mweta abantu bawocha barusi abantu isko mete kusigi ganto enda turusi abantu ngatorusi western tole tenga batu chiesere tu have many talents bamite wake ngoyo lakini bono mbali kwa exposed biti bio equipments inchio ole wente as from now babarigani abana nabange tugwate igali gucha tugwata abana baru secondary bachire guchesere timu na yagucha Kisii United into gwata abana bali school bawo chesere mupira lakini bono biti usine biti
nataka ngwanire getiye ito lakini no wikatu kwarire sengenjo manyango chikobato ngwaro chebuna Machakos kireba kwarigani opening ceremony ngesemeria Machakos Stadium ocho moyegomu yabarai ao bagikirano chinse mochiri matching ekavensemeria Tartan track wikire gosoririe kajara koba yakoera aitungo chikobato to host nationals mbara tamna nebe buya egosori bune finali yenkoyo koba sense moye stadium tadise school ebe bune getiki ya Gusii stadium finali ya soka kurinde wikira buna to kwana boniga tobwa eti ntouru ekei weekend meet ya maminyoko esengencho yegeti ekyo muchando nkayore muchando timaitinga yore muchando ntonye maete lakini nduri gukwana kwana je timaitinta ibano muchando yani ntoiwetenga twa meeting etatu ili shabani mugitia kwa batenga within 3 months yegeti nkwera kere sai twakoro sire meeting erenga egikiro sini 10 na I'm very sure geti kungeri kwera bwangu higa like siasa ni nyingi chile segetieke siasa ni nyingi jia soire CGO mvutano maybe ochikogori wate yukane contractor na ndege tieke na kikia lete baka shabana saya matokeo tayo shabana tibwa tieri home advantage getike tachi esa umetenere gali nga home advantage home advantage hope no una sai totebe Manchester lero itu vitality for example 8 kwa vitality lakini again kwende Old Trafford ihalite liko watch wanje 8 bona kerolenka home advantage nero emete bwata bwesore diadia na bwesore so mubekano kwaru vitality na venga Bayern Emirates nyole Edro Arsenal bona imaje kuchikwanda sobo bona Arsenal tibwa tiba kese njobone kuchikobera we nakuiko ajomarira ndakira tukwesa tukwemanya ngete Chigosori aiga sense mwerongo rwa Gusii mense ya Kenya katuti ara se Gusii ndabata chiliki chaito chia Nyanza regional league chigenderete wikaraboniga kakio mwali na bwateti narora buna mosora nigegende tukobega gukora buya sense moya Nyanza regional league wikaraboniga ebatira konde pa nteko bakora buya kore karengo so ase league ya FKF division 2 ebate chipuli sato sense moya Central Zone karengo ganda ke epuli eyembwata iga nindocha essence ya Central Zone C nindocha iga epuli yebwate Gucha Stars nere tanga ine Chigosori 14 ebwata chipoint ya 30 bali bako babwati ndobwate Gucha Youth FC Chigosori 13 babwate chipoint 27 babwate a game at hand kurende Gucha Stars nebwate a goal advantage chigoli sano na eba nyole wiki ya eta ndara kereva ikore timu ya Hema moja FC chigoli sana sevosa na bali bako babwate abaka 3 nindocha iga oneno na Chigosori 13 chipoint ya 23 already noja Gucha Stars ire ya Gucha Youth ire ya kabere ebwato munganyibwe chipoint nya kona kebuna oneno nam nere arake igose eserombe yekire ndogitigare buna kereiga ne kageire buna nigo umubya rw'sorongo rwa Gusii gati ya Gucha Stars Gucha Youth riko de chitimu chichonsi ibere ngora ikengoli atambo kumutangani kurira die timu ya Gucha ye season ye tali ye season ye Gucha ni ibere Gucha Youth okay anari Gucha Youth ono Gucha Youth ye season ye aromba mba korete buyake mba asini ni balenge lakini bono ichuni gakoli buya meeting ichuni yanchietera lakini bono Gucha kurubalete coaching aho bakore buya baka sai timaiti anyitari gemwe mu baba itiru ne mongorengi na ema moja ema moja enero ngorengi egemu yoka baitiru bono mambi babwate egemu kwa Chimigori babweyu kera isabania bako bwege mweyu mete bono bakaribere Gucha Stars bakorenga ni point ani mbabwate game attend one game iri bachikobwa bono bachire mutu nje timu arondo chego cha kwenda ise kwende region ende kurunga Gucha Youth andake irengeri Kasi Mohamed avuye sense ya zone C timu kino cha kurorongo rwa Gusii ase erombe yuni ndo chaiga timu ya Hema moja FC ere namba ya 5 na limo timu ya Gocha FC ere namba ya 5 na kabere Sportif Nyabururu asentunere na ende terali kimachivu mayago kirabon na ende ere timu ya Kianda
Kisumu Green Berets ntunde nero teli go kolibuya nero erense nenyira bune serombeye ewata chitimu 11 kwenda kipuna chitimu chonsi ni Chigosori Chigosori meronge vere oni kwa Chigosori chatigere ni se Chigosori sano na ibere eseme nyare ko bage kwa kengori rase erombende resensemo ya Nyanza Division 2 ndo chaiga Amani Youth neretangaine gekobati kuna TBM Health bomachoge borabwire ya gatatu Nyamira Super Eagles ere ya kane esechirichire top 4 umwanyi gati ya etimu entanga nine timu korongorwa Gusii yure bomachoge borabu nigo Amani Youth ebata chipoint emeronge 3 egosori Chigosori 14 bomachoge egosori ya mwegoro ya timu ya Amani Youth ebata chipoint emeronge 2 na isano na ibere egape chipoint 3 kuna ndo yole igoro nda batege matanda ara erombe timu itina chitimu chite bangete buyeye bomachoge Nyamira Super Eagles Moruga na Mwamba FC koru Nyamira chitimu chibune Super Eagles na Moruga timi king chiko kwa Ransari etimu na Moruga ndo aruti yakorete buya sani season tete on timai pi useba itaye bangete buya use maybe mbana ndo wachezaji buya lakini wana wapente bado mpaka time mimi na wao change ono Moruga na Nyamira Super Eagles chitimu echo awachira akoreke ende chitire igorari Kimete miaka etire mengi sana kurwa sarongo rwa Gusii ndora twara timu FKF Division 1 twatware KPL twatware Shabana NSLS 7 ntobate Gusii FC Division 2 tobate chinyinge sana regional gocha inse korende Division 1 yabiro mochando sana tiro chiate mirega ke moto abate timu ya Kiendege Jets bagatema Mbanyara etime chuni combined gatema ekama chigo ikange ya Nyara kagachuga kwerera ni gasirera ichuni lakini gayache andake ichuni ni goyasirete ichuni andake riva gari ya na libono andake Gucha Stars ya goche savono Gucha Stars nene ona ya nyonteri bagwetera se ichuni combined egasinyugo skavosio ichuni erwete bo kwende Nyaribari Masaba Gucha erwete bo baisi ono abu ntara understanding lakini kujile chako bongeri andake igo ichuni combined regatema nero ya Nyara ko bake guskavosio torore Gucha uti yatebira ke igo dimetasa ke chiti mukara chiate mero ko ngorwa Gusii chekirange njiko babuya chingo chabe chikwenda cha kuri ndo saba goito buno entundeye tutware timu eraso SSM FKF Division 1 everongorwa Gusii ntobwate chitimu ase chiligi chionsi kondo mwancho murigire ndake twende komorekera mangarengete Chigosori no asoro ngorwa Gusii tomorekere ligi ya National Super League ligi ya edaraja ya kabere ase NC ya Kenya na ase ligi ye tebje zati koba chikwerwa ndira korende timu kwa sorongo rwa Gusii timu ya Gusii FC mbatware kimeno kiavo wiki ya litukori Alhamis bare kosera mone timu ya Mombasa Stars kasi na koroche kole getia NC Meri korende tutarasanga ndake twende nsema ya kabiri studio toigwa ogosanga ke kwa Hussein Mohamed homoroke mone bwe timu ya Mombasa Stars magwe kwenye kura timu ya Gusii FC egole ya Masevosa Kwa majina naitwa Hussein Mohamed aka Madaga na imekuwa hard for to won kwa sababu kwanza kiwanja si kizuri, so imebidi tu adapt na play yetu kidogo tuibadilishe at least, lakini by the end of the day tumepata ushindi. Ilikuwa tu attack, lakini kiwanja imetu limit sana kwa sababu it's too bound, inadunda sana mpira na iko level, so ile mpira si ucheze imekuwa ngumu, so imebidi tukae nyuma kwa sababu wao wanacheza long balls tu. Hata ukiona tangu mwanzo wao ni long balls, so ilikuwa lazima to sit back kidogo, so goalkeeper ndo alikuwa anachukua ball nyingi. It's a plan tu tumeipangia hapa kwa kiwanja. Hapo sasa tumeruka nafikiri namba 7-8. Haijakuwa mbaya second leg, in fact vijana hawa wetu wadogo kidogo wameweza kushikana na kuelewa nini tunafaa tufanye na wanapigania wins. So unaona kama leo wamepigana mpaka dakika ya mwisho. So we hope itakuwa hivyo.
Amete kasi Mohamed nkwa base egosori yuchinse mochirichia Cardinal Mosocho kwa Gusii FC otema kolivama vagense mentanga ni kara goles onto obungeta sense ya first half second half de ka ebeno getane very nice na ivere kara Mombasa Stars pa kolege ndokeri no mopiro kaira watemanyage mulege kele kwa nyeroche dynamics team chonsi very nkira tebe Gusii FC yegete kandareti kwende kono ligi mwitarachaka ebandareti ti kwende Mombasa wakabandareti kabisa igepirike tani twaroche Gusii wakanyora amabaga lakini mbati yeti banyatumie buya media abega ikegasira pi ono kerege pili yakabiri yaika Mombasa baka dominate game bakabasoma bakamanya abone tuko bakera chipasi chitachiga na ukoriye goalkeeper ya Mombasa yarenge goalkeeper yetengia sana ngware ko mwakira long ball so mwakira mipira igoro ete one advantage batumiete ko bakira chipasi arabono bayigore mipira batumia chiwinye baroche ngabantabi bali weak ono gari kocha ni bwati gasi kwenda gukora na midi na safu ya ushambulizi nyoe defense bado lakini Gusii tindo chiose netigalene seri nimetere bengeri be kasi Mohamed ntori raso imegoro ya ingana ya koranda kwikira boniga inambe akarenga vare chosori ngachi atigaire record yabo ya way na kiere komanyanda ke igoro ya riba amabari bagari ya Gusii FC kwikira boniga rense mu ya relegation zone korende ndabatiria bagari ya benere go sanganere Joseph Ongoro uyore omorokio omuyia gwetimi ya Gusii FC nerana sangete aliaro chigweterese kosori ikirikia mu chirete buya kirigeta mu chirete buya ase kosori Gusii FC ya sireti. My name's Joseph Ongoro, head coach Gusii Football Club. It's a good show, despite the result doesn't reflect the kind of team that we have, the efforts that we put. In fact, this is the 4th loss in a row, losing narrowly 1-0 to Kisumu All Stars away, losing at home 1-0 to Elite. We lost away 3-0 to Viga Bullets. At times, it's sheer luck. That's why Jose Mourinho says the better side lost. You see, I can equally echo sentiments and say that the better side lost. We have a couple of matches, about 12 to go, but the reality is, you know, I'm a pragmatist. The reality is the matches are reducing, the number of matches are reducing, and it's a big concern. But given the kind of environment that we are in, so many teams are struggling with logistics, with finances, but I believe we have to push it to the end. As a tactician, I think I won't be a coward. And despite having a very rich coaching CV, I'll still stand with this team and give every effort. We can never down our tools. So I think it would be prudent to keep on pushing, believe in God, and push more. Ayun Joseph Ongoro te unanda ke time tumegetima bagaye buya ke boikeranu kuna ta uno buba buya mbuna Chigosori nko kiachire maite gwikira boni ga basiriri Chigosori nye chibuate kaine andake yo ya moya boya renge Gusii ya Kisumu All Stars bayikurwe ya Masebosa Gusii na Viga bwango iga ekaera 3-0 Gusii mona Mombasa Elite nero bagasiri 1-0 Chigosori chibuate kaine ivere away iverenka ne record etaliengia timandake nkiairo chege ikire Gusii wekagese ikire bune Gusii Chigosori nye etarabwende yonsi Chigosori nye yabungiru chonsi Chigosori nye etarabunga goli ende yonsi nganjira mix kakabona muntu boteri ya mix bwana timu ya Gusii FC kitu ambacho kinawafanya wafanye vizuri, first of all ni sponsor. Ile timu ina struggle sana. Mfadhili okay. Mfadhili wa ile timu. Yaani sasa hivi ina struggle, inajikokota sana. Hata hivi majuzi tumeona karibu waweze ama nusura waweze kukosa kushiriki mechi yao Nairobi. Wakaeka pale online watu wakawachangia. Kwa hivyo wakipata mfadhili mzuri. Mfadhili si ule mfadhili wa kukuja na kutoka. Ule mfadhili anakuja wiki moja anatoka. Tumeshuhudia wengi wamekuja wamefika hapo Gusii na wameondoka. Kwa hivyo wapate mfadhili wa kudumu. Ule mfadhili wa kudumu akiweza kupatikana pale, walete usajili ama walete sajili mpya wachezaji, wajipange vizuri. Unajua hata wachezaji wakijua hapa tuko na mfadhili mzuri, kwa hii game tukicheza hivi kuna kitu tunapewa. Unajua wale wachezaji sasa hivi hata wakicheza pale wanasema hata tunajituma, mwisho wa siku tunapokea hata kama ni shilingi 500. Kwa hivyo Gusii
mfadhili. Kama kuna mtu pala anapenda timu zetu za Kisii, ajitole aweze kufadhili timu yetu ya Gusii FC. Ndake wanjwa nimedekia ati abane nekene bunanda timu ya Gusii FC atoro mo chando bweni vo sana. Ego solinya wikira boni gese bale wikira boniga. Mbana nete wokove yemo. Entanga ni kireba inanete bagasiri abasore wese chigoli chi point 3 bagasiri ne goal difference ibere nande bakalusi ku point 3 zenjeruna riri chikoli linya ria NSL buna kerota likwenda go sori yao niwe gusireke miranekyo na kwa uru chi point 3 chiri obwate nena ndake kolita tano nyagusi wikira boniga erase enambere na kese boniga Baise kwa na wokove nde yonse nje setiko so chibao te abuna wikira bone chetigere 12 eyo kaniki isano neme chirenka isano neme chirisi echira away na beko yakana una gati chisano nemo lero ya Mombasa nomete Mombasa budget yigere igoro sana yo kwenda chese hapo chiricha Mombasa kono kaniki na litangani pi Gusii FC achire Chigosori cha Chionsi 12 ilo liri chiko litangani ria Gusii FC kotera ligi ya National Super League igi ya kabere Gusii FC yabuire Chigosori chiaye muno Chigosori chianka etichire isano nemo ebukwe anya isato inye kiti yake yapi na chirichi away eteme ebwira ngeibere isato nenda makali na begokora Gusii FC nyare ko bakego tigara kurende enibone yengi cyosane senjo kere ni berororo abakosori ndaisi betume mono gucha sensemeri ya maigerio kusensemeri ya trading ese wiki ndaisi betume getika mete buna nkonyora bara allowance ngeigo ndaisi onye coach yetume geti mono ke maite buna enibona abwato mweli bweli tukorende kere ni beta iyo onye coach wikachi kora ende konde ngao aitane chia koragerera igo ugakiza chichikoba chigokea igo andake bali basipara nyaraka bagosire timu ya Gusii FC leko abakonyesira gwesokia se enga kibune yega korende torenda gusanga mange bara bagande team Facebook tinko veva pi no nabantu be chinguru ndo chaiga Morgan Mari alwatabuna Kasim meke gusikia ombi yakere korende bara ndeba misiri gesali kiao no chikoba go tangasera go chio mwali egori ya Bayern Munich ndo chaiga Beatrice Kiondi aka Gesari atabuna korwa chinse mochia Suneka City tuko pamoja mwekini sana Suneka kujeni pole pole korende mbia sana Nelson Onditi yo ama kadabuna mwalimu zaidi ya mwalimu hata kuruchinse mochiricha from London ini London gani kona from London tunawapata very clear. Ndizi TV is the best sports TV station in Kenya. Asante sana. Guevara anasema kwamba agateva kasipata teko kwa robo sipo kuruchinsa mochia vosio na umithirege swahili kiao yo Guevara. Eriko Soro kuruchinsa mochiri chake umbu Ritaro niko ndani hadi tamati gatia waliwa utopati chinsa mochiri chia Facebook wikira Kasim ngwetera Kasim Mohamed chinsa mochia Facebook konkira inche na mo Steven Captain 001 wikira Ndizi TV News Digital chinsa mochiri chia Facebook kuna chinga kecho manchomo ligeredi nigo oboteneri we timu ya Shabana we timu ya Gusii FC wabori abatyotere ba Gusii FC mbanyi tamatinga kiye chiandake wateme cha itali ko kolibuya tabu atenebo kiwikira no bagendere konye ikange korabuna ya skrevosio na enerenkwana ya ye Joseph Ongoro utia sabati otereria ndio mashabiki wanaweza kereka but unajua community club community club wana structures zao replica jerseys fan base gate collection in relation to the fan base then support na vile nilisema teams mingi zina struggle teams zina struggle mbaya sana but pia kidogo do sio issue because nikiangalia hata KPL kuna teams zina muscle financial muscle siongei mbaya kuna teams zina financial muscle but hawezi chukua ligi ya Kenya back to back so as much as tuna post bad results due to financial hiccups hiyo pia sio reason tunaweza kuwa na financial hiccups na pia to post results so kidogo mashabiki wasikereke fan true in fact they should give us a shoulder to lean on at times of difficulties when things are not going right si ndio hata mimi nadhani life si ati msitu na kupongeza vitu zikiwa sawa unaona inafaa pia wase wanasimama naye when vitu ndaka yo Joseph Ongoro morokia manene bwe timu ya Gusii FC ko wali na batyotere timoto tama mono to bagane timono kovwa ngakiende Jones kondo mwachomoria yuna na rengete ligi ya National Super League nibengo TV ama chipi imena no bia weekend ye na Chigosori chiro very go chivosio kondo wana tokora na sama na rengete ligi ya FKF Premier League nigo etimu ya Shabana FC magayo kulikia machivu naro atari maya Chigosori chabango iga sikemeno kia bwango iga ntwara Chigosori na Posta Rangers na asiri tangani pi kabana renga kintangani pi tangani Shabana ikonya rakobage kovuye ko solitari ko bungugoli na lite ndake ngakintanye ko bwagwete ne chigoli vere
na ndete rikovo ngugo liga kio mweli babwete 3-0 egara bagosorete na darajani gogo inga Semeria National Super League timu nyankira tebe igoro ya Gusii Shabana ya Gusii na timu ya Posta Rangers na ubodi anda kengenjo kiwa bwate gocha sevare. Shabana huko walienda huko wakiwa na pressure unajua kutoka kwa mashabiki. Mashabiki wanataka point. Kwa sababu Shabana ilikuwa imedidimia. Ni kama wengi unajua mashabiki wengi wamesema kuwa huenda Shabana ikashushwa daraja. Kwa hivyo walienda huko wakiwa na nia moja tu, kufurahisha mashabiki na kuweza kuwalipa mashabiki. Unajua mashabiki kitu ambacho inaweza lipa mashabiki ni kupitia kushinda mechi. Kwa sababu wao wanafika pale, wanalipa, wanatumia nauli yao. Lakini mimi kitu nacho nasisitiza hapa, Shabana wanakosa ile home advantage. Shabana ingekuwa inachezea uga wetu wa Gusii, tungekuwa tunafanya bora tena zaidi. Wengi wanasema sijio Shabana management. Shabana walifanya usajili. Tumeona ule kijana Tegisi Momanyi anafanya vyema zaidi. Tumeona kijana kama Umwando Justin, vijana ambao wanajituma. Lakini sasa sijui shida wapi. Lakini sasa kasi mbona ikifika kwa swala hili la Shabana mwasema kwamba lazima home advantage ikue ndio waweze kushinda ama waweze kufanya vizuri, ili hali tazama Gor Mahia FC hawachezei Kisumu, tazama FC Leopards hawachezei Western, ni Nairobi tu pale. Lakini sasa ikifika kwa Shabana kwamba home advantage, ukizungumzia Gor Mahia imezoea kucheza pale imekuwa kama kwao. FC Leopards imezoea kucheza pale, imekuwa kama kwao. Wako na ile fan base ya huko. Sasa Shabana nao wako na fan base hapa Kisii County mingi sana. Ukiangalia NSL wakati ambao wako wanacheza mechi zao, mashabiki walikuwa wanajitokeza. Ule wingi wa mashabiki, ile home advantage ilikuwa inawapa msukumo kushinda mechi zao. Sasa hivi kwenda huko Homa Bay ni kama ni kwa wenyewe. Kwa hivyo wachezaji wa Shabana hawawezi jituma bila mashabiki. Hawezi kujituma, wanaweza jituma, lakini kumbuka tunazungumzia Kenya Premier League. Isi mpira wazungu. Okay, another kaza wande una wika enda ketutware Gusii Stadium wende Shabana ekolivu yakone chinga kiechejo ndobati kibanege kongo abwase Muhoroni Youth nerere igora seri bagase Shabana nibekora etebukira bone na kire korende munganyi gati ya Shabana na Muhoroni Youth ngole point inye wikira boniga yuko onye Shabana esiri ya Gusii yeri nango mwanyo le point sana na ibere igo bubuli mbwa akonyete korende bono litkori ya Jumatatu Shabana chise mochirichi ya Kisumu ziti Mamboleo Stadium chise mochi ya Mamboleo Stadium Kisumu Shabana nenyare ko bageko geni ugwa na Muhoroni Youth enso yare ko bas chise mochirichi ya Gotalila abateteri bagate bagetikeri ese Gusii yere high risk ngeri kiapi na ri FKF ga onchiro rige kando chise mochirichi ya Mamboleo na Gusii tote hakuna relegation battle, relegation derby Shabana Muhoroni Youth libaye Shabana gokeyo munganyi gotigara point ya mugati yabona Muhoroni gose ensemo ya Muhoroni Youth komento munganyi kwa chipoint isano na isato chipoint isano na ibere gati yabona Shabana na kiro cha Gusii gati ya Shabana na Muhoroni Youth. Shabana Muhoroni Youth igari Shabana nyone draw tetakire. Yani Shabana kwa vyote vile wanafaa pale Pamzo atazungumza na vijana wao asaambie huyu ni mtu ako juu yetu na alama 4. Kwa hivyo tupunguze hilo pengo. Kwa hivyo Shabana hata pale sare hawataenda pale na sare, wanaenda huko na ushindi. Saki nizungumze kama shabiki, lakini kuzungumza tu Shabana wanahitaji tu mechi kama 3 ama 2 waweze kuepuka kushushwa daraja. Na hilo ndilo Pamzo unajua akiangalia timu kama Muhoroni anasema hii timu ni kama sisi tu. Kwa hivyo hii tunaweza vuka nayo. Kwa hivyo my prediction ni pale Mamboleo Stadium Shabana 2 Muhoroni Youth 0. Unajua kwamba ni utabiri wake kasisi wa soka na majibu mengine kutoka ligi ya FKF Premier League. Tunaona kwamba Bandari FC wameweza kwenda sare ya bao moja pamoja na timu ya Bidco United. Mechi nyingine ni kwamba ni majibu ambayo ni ya afueni kwa Shabana, ambapo Nzoia Sugar wameweza kugaragazwa na Gor Mahia FC mabao 3-1. Kwa Gor Mahia ni furaha kwamba labda kukua pale kileleni wanaendelea kuhakikisha kwamba ile shinikisho ameweza kuiweka kama Gor Mahia FC, lakini Nzoia Sugar bado wanabaki pale chini katika ligi ya FKF Premier League. Sofapaka Ulinzi Stars wameenda sare ya bao 1. Pia sare ya Sofapaka pia ni afueni kidogo pia kwa Shabana.
na wakati huo mechi zingine ambazo zimeweza kuendelea nitakuwa nikikujuza igoro ya Chigosori ya chuchira sensemo ya FKF Premier League nyere nere ligi ya igoro P na egusori ya Shabana nigeritikuria Jumatatu chinsemo Mambo Leo Stadium Kisumu. Shabana versus Muhoroni Youth eye gukweku eye koveve na negosori ranya rekova yekoba negosori enkongusana kundo mwancho moriari ayunga tiyari tonyere koba tugosanga ase emeragobe yari arengete Chigosori ase orogongo rwa Gusii kurende mwancho moriari tatwere Chigosori chinde chinsemo chirichia UEFA Champions League. Chigosori chia twariro mungusoyo bene ase twatwara Chigosori chia ekerengo keri twatware gia quarter final chitiu chiranya kwa Chigosika bosio na tie Chigosori chirichia kusangiru mono negosori yari gatia timu ya Real Madrid bale konyegania timu ya Manchester City abo bare abanyangongo babwango iga bekombe kia UEFA Champions League na sasa sori sensemeri ya Santiago Bernabeu yo achete makali yechu risato